sanibona lonke wemakawe nje ulalilali indaba ngimxoxele mina sanibona lonke wemakawe ulalilali indaba ngimxoxele mina ngiyaphila lapha enqabeni usekhona ibusiso kuloya muzi ngiyaphila lapha enqabeni nje usekhona ibusiso kuloya muzi uyawakhipha amadimoni ubabubaba apakamise nephiwo zawo nkulunkulu uyawakhipha amadimoni ubabubaba apakamise neziphiwo zawo nkulunkulu osondela mngani ngiyaphilela osondela kusami ngiyaphilela nami osondela mngani ngiyaphilela osondela hlobo ngiyaphilela nami uyaphileka nje lapho izinhlahla egcwele umuzi ziqhaqhada uyaphileka nje lapho yamuzi oh yeah ashila wethu bathi kusho mina wethu umathanga singedla umathanga etshintsha nontonzi ngiqomele emakholeni ngoba saba amasokaso ngithi mntakwaphansi ndifake divale zimasengishale ngoma buzangiswa ntomthi ungakabantu ofana ngithi mayibamba nakhona le ngakithi ngumbhidi wakhala umaswana athi ngiyekeleni webafana ngoba ngeke nisamenza lutho sidalo kulonyaka abafana bakithi zoquma ndlavane ezinye zofekela ngithi nginemeza ngihleli phezulu entabeni zasenqabeni bafana bakithi ngigijima ngagitshe asiyena usniper umshini omkhulu waseGermany sofaxofa lapho injiniyela bekuzwa abantu ukuthi uthini kuze sokwazi ukuthi siphinde sibuye nangelinye ilanga shiya wabathathe lapho asiyena mboke sebevumile isibongo sikanogwaja kagesi wagcotshwa ucingo lonkosazana lathi lo niyambona lo ngiyamgcoba ngimnika amandla ngimbeka isandla bonke abayofika kuye uyothi inkosi ibusise bathole konke abakufunayo angavinjelwa qamuka zimncisha amehlo izitha qathela zimbuke mafolokohlela wasezulwini ongene memezana ithempeli ngokubaza inhlokomo bathi nogwaja kagesi mavula kuvaliwe nonkosi mshumayelo onyazi lokho kuthina amanazaretha kusoze kwaphela yekwaqilika ihlathi kumfundisi udlomo ebona unogwaja kagesi ezobona unyazi indoda ethile ogama lawo kalibizwa yamncisha amehlo umprofethi yahlaba amehlo phansi kuhle kwentombi izokhi iputu umangena angasangena kwelasenazaretha bethu sewahamba ngeke sangena bamthela isilatomu uDr X kuphela ofika angene noma kuphi noma nini kulaba profethi bonke engabe ngabo ayisiwa mina ngiyabheja ngoDr X umprofethi okusiza ngabheke imali yakho indoda kaNkulunkulu ekusiza kusuke ekuduleni kwenhliziyo viva ngonogwaja kagesi unogwaja wahluleka ukugijimisa bemdlela umona ngenxa yesiphiwo sakhe uDr X kayi-1 owesibili uzomthola esithombeni kanti owesithathu uzomthola emoyeni umani magumba amane omhlaba uDr X ezoniqaqela wonke amafindo ney'bopho umprofethi odila izimanga mhla ivusa ingane ngomhla wephasika mhla ka-29 Mashi 2024 ingane yavuka ekufeni ivuswa unogwaja kagesi lalela ngitshela ngomprofethi othi uma uthumela imkhova ewu-5 ubulale u4 akushiyelo wodwa ozobuya uzosho ukuthi kuyabheda emuva uDr X usebabambile abafowethu umshayi wekati kuvela umnikazi umshayi wenja kuvela umnikazi ukhala bathi
phakathi befonele SPCA bathi Dr. X usibedile izilwane zethu ungqongqosho ngeke ePhalamende lasemhlabeni oPhalamende lakhe lisemazulwini ungqongqosho ngena corruption kodwa unika abantu ama-promotion nama-position uvuma inyanga edumile uMaguja kwelaseTrehe wathi indaba isenqabeni lapho niyophila khona twabade nonkosi umprofeta kaqedwa ngani mina ngodijese wabantu imbongi yesizwe phansi kwelaseNquthe Mvoli siyabonga makhaya uthi baba wami kaMoya inkosi yamaNazaretha uthingo lenkosazana laba bantu bangidumisa ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo yabo ikude nami bangidumisa ngeindebe bayahlabelela bayadumisa bayamemeza kodwa inhliziyo abanye abantu abathola inhlanhla ngenxa ukuthi baye emsamo yokhokho babo egcekeni elilodwa kodwa inhliziyo zabo ihlukene abanye bakhona phakathi kwenu uyabona khona abantu okumbone nje enkonzweni uthi inhliziyo yalomuntu ayimfuni yanginengwa ungazange umenze lutho amehlo akho ayakhuluma washo njalo ubaba wami kaMoya uthingo lenkosazana yathi noma ungenzani noma ungayifihli intela enhlizweni kodwa ubuso bakho namehlo wakho azosho ukuthi there is something wrong hona lephoso inhliziyo yakho pilo ya hawo uJehova ufuna ukuprofeta Mudimu batlo prophet ukukunikeza inhlanhla abakini abakulethe kule ndawo bafuna ukunikeza ama blessing but inhliziyo yakho ayilungile inidwala inenzondo iyahleba inamanga inhliziyo yakho unolimo olubi unolimi lenyoka ulimi lakho liyabulala ulimi lwakho olikaphempethwana ulimi lwakho ngolwenyoka mawuphuma kule ndawo ulimi lwakho nasemndenini wakho ulimi lwakho lushaya ngapha luqaphe ngapha luqaphe ngapha la baqabanise emndenini akhulume nawe I will tell you baqabanise emndenini isikhathi sakho siyes nako ya hawo yetla khuluma ngolimi lwakho umthuku uyihlo umthuku unyoko ungazwani noyihlo ungazwani nonyoko kodwa siyaya kulabathonga kobadimo emnqamlesweni raya badimo wonke umuntu ekhona uthi ubaba ongithumile wonke umuntu ekhona makalungisa inhliziyo yakhe makalungisa ulimi lwakhe ukuze isibusiso singene phakathi kwakho ngoba inhliziyo yakho uyilungisile ongazwani nomunye abakhumule umlotha abathelelana amanzi
tshelelana metsi le go molora. back home Boela hae. buyela ekhaya Boela hae. uyakwenza inhlambuluko Etsa hlapoloho. buyela ekhaya Buyela hae. uyakwenza inhlambuluko nomfowenu hlapoloho. ungahambi lolu hambo Usikhathi kunomuntu amaselele. ongazwani naye Usikhathi ungahambi amaselele. lolu hambo Usikhathi kunomuntu amaselele. ongamthanda Kunomuntu emndenini ongamthanda lapha. ngoba Ngobani? the time is coming Nako iyeza. your days are numbered Mathathe awabili. iy'nsuku zakho ibaliwe Your mntanami days are numbered. wena ubona kude Ubona ho le ho. laba abangcwatshwayo Ba ba bolokwa. babengazi Ne ba sa ukuthi tsebe. kuseduze Hore se o le haufi. laba bantu abadlula emgwaqeni Batho ba ba fetang bemboziwe Bona ba khupeditse. ngezinto ey'cwebezanayo Ntho tse di sasa nguwe mntanami Isantsane e tla kuyofika noma kunini E tlo fihla neng kapa neng. cilongo lizokhala Tlolla thipa. abanye balindelele kajesu Ba bang ba emetse ukuthi kaJesu. uyabuya lizokhala Hore o etla o tlo- likhala kuwe icilongo E lla ho wena. bayasithela Ya tsamaya. khona phakathi kwenu Ho na le namhlanje ba bang hare ha lona. abahlabelelayo Ba ba opelang. sithi lesi sikababa isihlabelelo Hlabellang ntate ere. nganginomama Ne ke na le mme. nganginomame Ne ke na le mme. nganginabafowethu Ke na le bo abuti. nganginodadewethu Ke na le bo ausi. namhlaba sekho Kajeko ha ba sa le. sengisele Ke ngedwa setse ke le mongwe. nganginomama Ne ke na le mme. nganginobaba Ke ne ke na le ntate. nganginabafowethu Ke na le bo abuti. namhla Kajeko, sengisele ngedwa ke setse ke le sebasithela Setse ba sirele. kulomhlaba Lefatshe nawe le uzosithela wena o tlo tshela. laela la Mamela mona. ungabe ubaba wakho Ntate wa noma hao, wakho mme wa mangabe hao, sithela ha tsamayile, uzobuya yini na Uzobuya keng na? ungazange wenza O inhlambuluko seke o etse tlhapoloho. ungabe umfowenu Abuti wa hao, bayesithela ha tsamaile. lokhu uyemsamo uyobiza uyihlo uyobiza unyoko O bitsa mme. wawungamfuni emhlabeni umbiza kanjani engasekho emhlabeni hamba othengela uyihlo ingubo yokulala hamba othengela unyoko ingubo yokulala esaphila emhlabeni umbongo esaphila wonke umuntu ekhona mayakwenza inhlambuluko wonke umuntu ekhona Lo mongwe. ningahambisi ingubo Re ska tsamaisa ko. ngoba uma wakho usethola umhlabathi Mme wa hao sa tshwere ethuneni ko lebitleng. khathi nihambisa ingubo Ke nako le tsamaisa eyidurayo Tse di turang. ngesikhathi ephila emhlabeni Aphila lefatsheng. awuzange usondele kuyihlo ngoba kasekho emhlabeni sewuthenga ingubo eyidurayo ngoba unywa kasekho emhlabeni umfweni ngoba kasekho emhlabeni sewuthenga ibhokisi elidurayo Ka coffee ne turang. yonke into oyenzayo Tshengwe le ngo o etsang. isinengiso Ke dihloho. noma abantu bangakubona Le batho ba ka o bona. thiwa cha umncwabe kahle uyihlo nonyoko Bolokile hantle mme le wamthengela ntate. ibhokisi elidurayo Wa reka lebokisi kodwa le ntura. inhliziyo yakho Pelo ya hao. iyazi ukuthi Iya tseba hore ubungamthandi no sa morati. uzawubuya kanjani uyihlo O tlo khutla jwang ntate? ungazwani naye O ne o sa utlwane le yena. abe yithonga lokukhanya Abe modimo wa o kgala. uzobuya kanjani Uzo umkhwenu kwenza jwang? azokunikeza inhlanhla Uzofala ubungazwani naye jwang? namhlabeni Uzosawuzwane yena awuzange namhlabeni. wafuna ukuvuma Asinke walungela. enhlizweni yakho Empilweni yakho. wazi wahamba Atsamaya. umkhwenu noma uyihlo Le noma abuti wa hao. unenhliziyo embi O na le pelo e mpe. engaxoleli E sa tshwareleng. engena peace E senang kgotso. ubuya njalo every Sunday Wena o kgutla kodwa Sontaha unenhliziyo bolong. O na le embi pelo e mpe. nakho ngibuya ekhaya Ke namhlanje tswa hae kajeno. bengisemsamo Ke wasekhaya na althari ya badimo wa hao. angingeni mina Ha ke tsebe. emsamo wasekhaya Altaring ya badimo. kuze kuhlatshwe Ho imbuzi hlabiwe pudi. ngingayenzanga inhlambuluko Sa etsa hlapoloho. njengoba ngibona la Ha o mpona uma ngikhuluma la Ha ke bua mona. ngiyenze ngisho emsamo uma ngibuya la ngibuya khona Mo ke tswang teng. bakhona abadala Ba teng ba kodwa baholo. uma ngifika emsamo Ha ke fihla altaring ngime ya njengomprofethi Ke eme ya ka ngathi moprofeti. ngingumprofethi Ke moprofeta. ngeke lapha sihlaba imbuzi Re ka se hlabe pudi. ingekho inhlambuluko Se na hlapoloho. wonke umuntu onenkinga nomunye nomunye lapha emndenini Mo lapeng. lalala Mamela. ukuzwe sizwakala ezweni likamoya makuhlanjuluka Tshwanetse re hlapolohe. ukuze amagceke obaba bethu abe yisibusiso Abe mahlono. masihlambuluke hlambuluka hlambuluka wonke umuntu ekhona makahlambuluke ongathanda omunye kule ndawo makahlambuluke Aloha. lela nasi isihlambuluko sikababa Sehlabello sa ntate ke sena. la ngizalwa khona Mo ke belehang teng. bazobuseka abantu ungabuseki uyozutha isebenza ingelosi asenqabeni kanti le nhliziyo yakho Pelo ya yokungahlambuluki hao ya se hlapolohe. wonke umuntu ekhona Motho o mong le o mong a leng teng. makavule inhliziyo yakhe Pelo ya hae.
ungabe muhle ngaphandle ugqoke kahle uhlabelele kahle nasemndenini wakho bakubona ngathi umuhle abantu bakwazi ukupretenda batho ba tseba o iketsisa ngisho emndenini lapeng bayapretenda ba iketsisa baye emsamo bayoshisa impepho emsamo kodwa abazwani ha ba utlwa mabephuma emsamo ha ba tswa teng omunye uthi o mongwe ore awukhona nosibani bale Khona le ngeke mole. kodwa emsamo akazange asho kwa altareng ya badimo ha senke ya bu hlambuluko hlapoloho angizange ngisodlala la ha ke tlo tlhatshameka ke le la mona la mamela ngaprofetha diprofetile kubaba umaphosa bontate maphosa eze kwi-1-on-1 nonkosikazi wakhe ngoba inhliziyo yakhe wayeyivulile nayibutsi sahlala isibusiso adula isibusiso asihlali enhliziyweni embi impilo nyembe uyabona ngisho usebenza ngabantu ha usebenza ungaba umfundisi Umuruti. ungaba isangoma usango ungaba inyanga mawunenhliziyo embi angeke baphila abantu uzoba nomuntu okuthakatha uba le ditlhare tsa boloi ungaselutho mina ngabe usiswe Nazaretha namakhosi akwaShembe angembethe negelosi yasenqabeni ingembethe nawe futhi uzokwembathwa stand up futhi kuzokwembathwa ngizokwembathwa wonke umuntu akakhuluma wathi ingelosi ngamprofethi izokembatha izokembatha namhlanje ngizokembathwa wathi abathakathi ngeke bangithole namhlanje ngiyembathwa izitha zami ngeke zingithole namhlanje ngiyembathwa today is today all things are possible in God akhona amandla engwezwayo namhlanje kule ndawo yonke indawo ey'tulweni something happened something happened something happened something abakholwayo ingelosi yabembatha abakholwayo isithunywa siyabembatha hey kukhona amandla khona kule ndawo bayembathwa bambathe baba bambathe baba bambathe baba hey 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 inhliziyo pelo ya hao embi embe emndenini wakini emsamo lapeng la hao la altare ya izokudalela badimo inkinga e tlo etsetsa bothata inhliziyo embi pelo ya hao yokungaxoleli ho sa tshwarele unenhliziyo yokhokho o bakho na le pelo ya bokhokho neyobaba bakho abontate ba hao ekubuse emndenini wakho unamagqubu o na le ditshwarele asemndenini wakho a lapeng la hao azokubulala a tlo o bolaya umkhulu wenza ukuthi tate moholo o entse umkhulu omncane wenza ukuthi tate monyane ubaba o entse omncane wenza ukuthi leyo nhliziyo iyakubusa izokubulala e tlo o bolaya abantu abaningi basebenza izinto ezirong ngenxa yokuthi abafuni ukuhlambuluka enhliziyweni Hlompolo wa dipelong tsa bona. inhliziyo Pelo kaKhayini pelo ya Kaini inhliziyo pelo kaKhayini ya Kaine owazi wabulala umfowabo ile ngabuthi wa hayi namhlanje kasheko kunabantu hona le batho abaneyinhliziyo emndenini ezimbi lapeng tsa dimpe
uzoyithola kanjani inhlanhla uya emsamo kayihlo nenhliziyo lehlonolona le pelo yempu ma uya emsamo nembuzi ha o ya tshware badimo le pudi uJehova modimo namathonga le badimo namadlozi le badimo ba hao ababheki ha ba shebe imbuzi pudi babheka inhliziyo zethu sheba dipelo ukuthi tsa rona. nomhlatshelo Hore kajeno, eniwulethayo inhliziyo zenza njani pelo tsa lona di entse jwang ma uza kule ndawo ha o tla mona kunomsamo wasezulwini inhliziyo yakhe njani ha o e jwang yebo ngiyakubona ke a o bona ugqoke kahle Wapere hantle. umuhle impela Umuhle, hantle. but inhliziyo yakho pelo ya hao iyaphinga e etsa sebe ilala nabafazi babantu o bala le basadi ba bang ithanda amantombazane Ithanda basadi. yikho ungawakho umuzi kayihlo Awakho umuzi. ngoba una order Wona unamayithwalo. yikho ungashadi Awunyali. ngoba uthi uhlezi nomfazi Ngoba uthi nalo muntu ongakamloboli Umuntu osenganyali. ngapho uyaphuma awuna order haona maitshwaro umuntu motho ongena order ha sena maitshwaro awuthola umshado ha ke re lenyalo umuntu ongena order Athasina ngomzimba maitshwaro. wakhe Mmele wa hae. akayitholi ha inhlanhla tshware lehlonolo order maitshwaro mangona order ekhaya ha o sena nala maitshwaro ngeke ube ne-order le mona o ka se be le maitshwaro ngoba i-order kumele iqale ekhaya gobane maitshwaro tshwanetse a simolola ningasenzi ongcolencolela Le ska iketsa ba enqabeni mo iketsa kanti ntabeng. emakhaya niyanuka phuhlu ko hae leng ga hamma awuzwani noyihlo ha utlwane le awuzwani ha nomfowenu utlwane le abuti awuzwani ha nodadewenu utlwane le ausi ya hao awuzwani ha nonyoko utlwane le mme wa hao uyamphendula uyihlo wena o arabisa ntata ala ngitshele kahle mamela ko jwetsa uyathanda uthanda wa rata o rata ngaphandle kwebhayibheli ka ntle le bebele uyihlo ntate nonyoko le mme abakuzalayo ba ba o belehang bawunkulunkulu wakho wasemhlabeni Ke badimo ba uyathanda hao ba uthanda lefatsheng, wa rata ngoba uthanda. yibona abakuletha kulo Hobane ke bona mhlaba ba o tlisitse uyathanda lefatsheng. uthanda Wa rata o rate. lithi izwi lentswe le re angiphinde ungibheke kahle re ke a bo ke boeletse ungibheke gape kahle mntanami shebe hantle lithi izwi lentswe le re hlonipha hlompha uyihlo mme nonyoko Ntate. ukuzinsuku gore zakho matsatsi a hao uyabona nje ungamhloniphi unyoko noyihlo ungamhloniphi ka hlomphe ntate iy'nsuku zakho yibaliwe matsatsi ao a badile go back home wela hae hamba obuyisana tsama o welana nabazali bakho le ba batswadi ba hamba hao. obuyisana Tsama o boele hae nodadewenu le bausi wa hamba hao. obuyisana Tsama o boelana nabafowenu le babuti ba hao. yenza peace etsa kgotso ofuna inhlanhla ga batla lehlonolo lelizwi enilizwayo lentswe le le utlwang. akulona lami Asi lona lami. ngelikababa Ngelantaba. ongithumileyo Ongirumileyo. lelizwi enilizwayo Lentswe le lilutshwa. akulona lami Asi lami. ngelikababa Ngelantaba. ofuna inhlanhla Wabatla lehlonolo. makalungise inhliziyo yakhe Tlisa pelo ya hao. inhliziyo yakho Pelo ya hao. iyakwazi ngoba ulapha Iyatseba amadoda abantu Banna ba uwathathile Bakile. inhliziyo yakho iyakwazi Hao, lokho iyatseba yena. kunemizwa ehlukanisile Kunemizwa wangena emshadweni Wangena emayelweni. beshadile abantu Banyetse batho. wayithatha indoda Wanka monna wayiqukula wa monka monna indoda yomuntu monna wa motho wahamba nayo Wasamaleya. walanda itaputapu Warata dintho. walanda imithi Walata dihlahla. uyibambe ngomuthi tshware ka setlhare ngoba avenisile lona abanye ga la loka ba bangwe ba lona ngeke ngitshele e re ke le jwetse mangabe ulanda umuthi ga o lata setlhare wokuthatha indoda yomuntu o nka mangabe ulanda umuthi ga o lata wokuthatha setlhare umfazi womuntu ke mosadi wa motho usathane devil o sathane unedimoni abanitsheli I don't care ngibhekile mangabe umfundisi ulala esontweni namantombazane nabafazi babantu ungusathane mfundisi udevil oqina ohamba ngenyawo ezimbili wonke umuntu akahlambuluki asikho isono esingathethelelwa emazulwini mangabe wakwenza hlambuluka alikho icala elingathethwa ezweni likamoya angizanga la kuzokhuluma ngoJohane ga ka tla o tlo bua ka no Johane Moses no Petro
le bo Petro angeke ivuka imizi yobaba benu metse bo ntate a lona e ka se tsohe manisaxova udaka le santsane le le marraheng ungena order go sena maitshwaro awuhambi wedwa o wena tsamaya o le mongwe wena ungacabanga ukuthi uphila o wedwa se ka nagana gore o dula o le kunabantu ohamba mongwe. nabo Go na le batho ba o tsamaya le abakulethela bona, ba o tlisitseng mona omunye o umuntu mongwe motho uza kule ndawo o tla mona esuka eSwaziland a tswa Swaziland onke ama-province a tswa di-province athi kaofela umuntu A re motho. ngiphuphile ke lorile kufike ugogo go fitlhile nkgono kufike umkhulu go fitlhile ntatemogo engingamazi o ke sa mo tsebeng wathi angize a re enqabeni ke tle nqabeng nawe ngoba ula le wena go le mona, ulethiwe o tlisitse. zihloniphe Ihloniphe. nangomzimba wakho Umzimba wakho. zihloniphe Ihloniphe. nangenyawo zakho Motho wa gago abantwana bakho bazofunda kuwe lenhliziyo embi bana ba gago ba tlo bala go wena bazokhula bafane nawe ba tlo gola ba tshwane le wena umntwana wenkalankala ngwana wa nonyane uhambisa okukanina o tsamaya yaka mme uyakekela njengonina o etsa yaka mme mawufeba ga o feba abantshele emasontweni ga ba le jwetse ngoba dikereke bafuna kugcola amasonto bane ba batla le tlale yikho dikereke amasonto engabusiseki Hore dikereke ngoba di abantu ska tshwana- abatshelwa amaqiniso Hobane batho ba jwetse babone nnete. ngathi leli gama lethi Ba bona- ukufebe inhlamba Ba bona khani ekare le khona tse- ebhayibhelini le teng Bibeleng. mawufeba Ha o feba. ney'ngane zakho le zofeba bana ba gago ba tlo feba. mawudakwa Ha o ney'ngane tlo zakho Le zodakwa bona ba tlo taba. mawuthakatha Ha o loya. ney'ngane zakho Le zothakatha bana ba gago ba tlo loya. mawuntshontsha Ha o utswa mawubuya ebusuku baba ha o gutla bosiu le ntate. ekhona umama endlini mme a le teng bosiu. ziyabona iy'ngane bana ba bona ukuthi ubaba uyabuya Hore ekuseni bana ubuya hoseng. ubedaka utshwala a nwele ke bojwala ubuya kade ebanjwe zifebe zasotshwaleni bojwaleng engena order Tse di senang maitshwaro. eyidlala na wonke ba umuntu robala le motho mo llong. yekelani utshwala mantombazane Tlohelang bojwala ake basadi. ngimtshele namhlanje Ake le jwetse yekelani kajeno. ukudakwa Tlohelang ngoba ukudakwa. masudakiwe Utahile. yonke into emzimbeni Tshebele iyadakwa wa- yikho ingena order Tshebo le nngwe mmeleng ga ena maitshwaro yekelani ukudakwa madoda Tlohela ukudakwa, yekelani ukudakwa Tlohela ngoba ukudakwa. masudakiwe Awusethe udakwa. yonke into esemzimbeni wakhe iyadakwa Iyona iyadakwa. ize yenza into erong Yenza diphoso. ngoba usudakiwe Jwale setse o tahile yonke sengisho ukuthi ubaba ngisho tate gore ke bue jwalo abantu abakhuluma amaqiniso emasontweni abuye nnete nabefundisa bawakhuluma Baruti ngoba habuye. vele baney'ntombi emasontweni bana le basadi bayajola emasontweni Ba rata abefundisi amakereke bayajola Bayathanda. wena mfundisi uyajola Bayathanda. esontweni Okereke. uyajola ngisho ngaphandle Ntle. ngapho ingcwele ngapho yajola ka ngapho mo wa rapela ka mo wa jola ko ntle namhlanje uright wena ndoda Kajeko wena o siame wena mo kodwa uyazi ukuthi uhlezi nomuntu wa tseba gore o dutse le uyajola motho. futhi wa ratana gape